Dia pas kedok kopi. Wir yang dok Waduh. datang ke diri không làm từ nhóm anh lúc khi mà mau anh vừa máu chuyển xuyên saya kembali ke Tempora. Oh, alhamdulillah nyampe oke di kamar. Pergi bajulan lah, baru apa? Salam lah, aku. Mana suka ya gawean? Neng, Neng, I love you, Neng. Kemana ini serpi jasa? Aduh, tipu ente adik. Aduh, coba karep tuh. Wah, si Heru ya. Tipu kok aing. Aing geus kebel teu jelema ieu. Tipu kok aing lah. Teman Ainal Cang di Dama Aing bagian ele betu. Ele. Sapu sih. Dama. Oh Heru, hari si Mail sih kemana? Di ternyau Cang, keganti kulit gua di mana? Di Sukta Katimu. Ganti kulit. Oh tuh kos orang Heru. Justru aing gak bingung. Setiap malam Jumat kita ganti kulit, Cang. Dekna sih orang apa jelema. Di Malalagaan gua. Jumalakan. Oh. Iya Ru, aing sebenarnya mah aya amanat di kakana. Amanat naon emang, Cang? Tadi aing ketemu kakana Ru. Cenah si Mail suruh ka kandang. Lah, Cang, dah masuk ngelmu. Udah pakai ngelmu beda mah. Henteu Ru, aing kedira asing ngabohong ka dia. Aing biasana ge jujur bae panirup aing mah. Dermawan, jujur. Bisa pegang gembul ya. Suwe. Terus kira tuh waktu itu tuh udang tuh. Aing amanat di kakana aing si domelan. Ini balik situ, Pak. Satu kada lah, aing kalau terus gimana lah. Aing geus gerak. Wah, dia tak lumayan dia tak katipu ku aing. Aing geus kebal ye, teu nipu-nipu ye. Hiji tak katipu. Nah, si main balik lah. Lumayan menang hiji. Waduh, si Kacang bener tuh ya tanya. Aing sing hoak doang. Kemarin baing di lalaga godaekna. Aku benang dibayang godaekna.
Balik. Balik. Woi, warung. Mana yuk? Beli naon? Beli asam, Mang. Beli berapa? Beli 5 pe, 5. 5. Nah, duit ya. Depan. Amat kok sidong bae. Atuh aing naik haji lah. Udah kutuin. Baru naik haji ya. Nah. Wero. Woi, John. Beli naon deh, John? Yo, beli asem. Coba. Dia mau bujang-bujangan, beli asem, beli mah kopi, jeung ngopi, John. Turu. Karena suka kolot mah suruh nangke naon. Naik bae duraka dia tuh naik mah karena kolot. Sirup puisinan. Tuh, di mana Bang? Aing mah di jembatan, John. Suruh kusti kacang. Suruh neangan si Mail. Yang baru naik bae dia ilmu kusi kacang. Setelah John lah, pulang lah, John lah. Dia mah ngalangan baik. Tah, di mana cah si Mail? Deh, kontekan tadi baik. Woi, udang. Udang. Es baik. Woi, udang Mail. Udang. Seberang dia. Kita berang udang, kudu disiram paling dia. Iya udah tuh udang. Kayak air berapa udang tuh. Udang. Siapa? Gimana? Aing kafe dia itu. Dia nggak ganggu aing bae, aing keur mimpi indah. Pepencahan baik. Tuh, di siangan tuh dia bawa kakak dia suruh kenang be. Embung lah, sanggup kan kayak si bae. Dah kayak dulu. Udang. Ih, udang ih. Bodoh lah, aing geus mere amlat si kacang ieu lah. Yang pulang lah. Si Heru bener tuh sih. Aing gak ganggu kakak aing. Ini saya penasaran. Weh ngerjalan lah. Samperan weh. Sana ngaret yung aing. Ayo, Ismail ditiangan mau ya. Guys, pokoknya mah udah baik video selanjutnya. Ulah po subscribe khususnya warga Jatim mau Tangerang, subscribe lah. AB kami lebih semangat deh nyen videona. Oke. Terima kasih. Siapa? Gimana? Aing kafe dia itu. Yang naon nih? Adegan kos itu bagi kan ya. Ubel.